Рахил, фото-видео, најдобрија, Горно Езерово. Искам пријатели, един малък поздрав за реклама од Дюн Сейбиите Роки и Джемиле, младоженците Бекир и Радка ви канят на 26 јуни 2026 година в Бургас. Оркестър Стев Чобен ще бъде там за ваше добро настроение. Поздрав! Onun güzeli yakıp yıkıyor, bayılıyorum, ben ölüyorum. Nasıl güzellik erip Öyle güzel doğuramaz her ana. Onlar gibi yok ki dünyada. Evlatlarıma bakıyor çok kişi. Onların kimseyle yok işi.